Hallo, goeiedag, goeiemôre. Welkom by Afrikaans vir almal. Welcome to Afrikaans for all. Goeiedag, hallo, welkom hier. Les 1, Lesson 1. Groet in Afrikaans. Greeting in Afrikaans. Tema: groete en bekendstelling. Theme: greetings and introduction. Wie? Beginners, almal, enigiemand. Who? Beginner, everyone, anybody interested. Inhoud, contents, basiese groet, basic greeting, bekendstelling, introduction, waar woon jy, where do you live, hoe gaan dit, how are you, hersiening, review, afsluiting, closing. Die metode is 1. Luister. 2. Praat saam. 3. Herhaal alleen. 4. Oefen en gebruik. The method is: listen, speak along, repeat, practice a lot on your own. 1. Basiese groete. Kom ons begin met eenvoudige groete. Basic greetings. Let's start with simple greetings. Methode, method. Herhaal na my, that means repeat after me. Saam, together. Alleen, alone. Now, our first line here comes like this. Hallo, H-A-L-L-O. In English it's hello, H-E-L-L-O. So, kom ons herhaal die Afrikaans. Onthou, jy praat saam met my. Hallo, nou jou beurt. Ek gaan vir jou tyd toelaat. Goed. Goeiemôre, dit is voormiddag. That's good morning in English. So, kom ons sê saam. Goeiemôre, nou jou beurt alleen. Reg. Goeiemiddag is like good afternoon. Goeiemiddag, middag is na die middel van die dag. After the middle of the day. Goeiemiddag. Saam met my? Goed, nou sit jou beurt alleen. Goed, baie mooi, jy vaar baie goed. Goeienaand, nou sien daar's 'n N daarso. Goed. Good evening. Kom ons kyk na die Afrikaans. Goeienaand. Nie goeie aand nie. As ons sê goeie aand, dan moet 'n N inkom, sodat ons nie dit verkeerd spel nie of verkeerd uitspreek nie. So dit is goeienaand. Good evening. Okay. Saam met my. Goeienaand. Nou jy alleen? Goed, baie mooi. Totsiens. Goodbye. Jou beurt? Goed. Kom ons gaan weer deur. Hallo. Saam met my. Goeiemôre. Onthou om saam te praat. Goeiemiddag. Goeienaand. En dan groet ons. Totsiens. 2. Bekendstelling. Jy moet sê wie jy is. Introduction. Say who you are. Vra dit vir iemand anders. Ask somebody else or someone else. Dieselfde metode volg ons hierso. Herhaal na my. Repeat after me. Saam, together, alleen, alone. Now there are 2 individuals on the screen there. There's a lady and a man there. So let's see how they are interacting. The lady speaks first and she says, Hello, my name is Anna, and you? Afrikaans. Hallo, my naam is Anna, en jy? Die man antwoord nou. The man answers now. Ek is Peter, aangename kennis. The man answers, I'm Peter, nice to meet you. So kom ons gaan gou daardie 2 lyne weer deur.
Hallo, my naam is Anna, en jy? Ek is Pieter, aangename kennis. Ons gaan een stap verder. Nou jou naam, sit jou naam in. Hallo, my naam is, en jy? Ok, ek gaan tyd toelaat vir jou om dit te sê. Hallo, my naam is Anna, en jy? Ek is Kosie, Jan, Pieter, aangename kennis. Wie is jy? Wat is jou naam? Who are you? What is your name? Ek is Lisa. I'm Lisa. Goed, kom ons vat dit van bo na onder. Ons lees die Afrikaans. Hallo, my naam is Anna. En jy? Ek is Pieter, aangename kennis. Hallo, my naam is anything? Enigiemand? En jy? Ek is aangename kennis. Wie is jy? Wat is jou naam? Dis die vraag. Who are you? What is your name? Wie is jy? Wat is jou naam? Ek is Lisa. Ek is Tommy. Ek is Nolan. Enige naam. So ons vra vir die persoon, we're asking this person what his name is. Remember we say, sê wie jy is, vra iemand anders wie hy of sy is. Say who you are and ask someone else who he or she is. Okay, so this is how you do it. Bekendstelling or introduction on this page. So we do it one more time. Ons doen dit nog eenmaal. Hallo, my naam is Anna en jy? Ek is Pieter, aangename kennis. Hallo, my naam is Kosie, Jannie, Pieter, Sarel, Anna, Elizabeth, en jy? Ek is Jan, ek is Koos, ek is Piet, aangename kennis. Wie is jy? Wat is jou naam? Ek is Lisa. 3. Waar woon jy? Sê waar jy woon. 3. Where do you live? Say where you live. Vra dit vir iemand. Ask someone. Ons volg dieselfde metode. We follow the same method. Repeat after me. Herhaal na my. Now try to acquaint yourself. That means try to familiarize yourself with the words here. Repeat means herhaal. So na my is after me. Together is saam. En alone is alleen. So herhaal na my, saam, alleen, lees saam met my, herhaal na my, saam, alleen. Goed. Let's look at the dialogue now. Kom ons kyk na die dialoog. Die dialoog, dialoog in Afrikaans. My naam is Anna, ek woon in Pretoria. My name is Anna and I live in Pretoria. So kom ons lees die Afrikaans saam. My naam is Anna, ek woon in Pretoria. Nou jou beurt. Wie is jy en waar woon jy? Who are you and where do you live? Kom ons lees die Afrikaans saam. Wie is jy en waar woon jy? Nou jou beurt alleen. Die Engels daar. My name is Alex and I live in Cape Town. Die Afrikaans, my naam is Alex en ek woon in Kaapstad, nie Cape Town nie, Kaapstad in Afrikaans. Kom ons lees dit saam in Afrikaans. My naam is Alex en ek woon in Kaapstad. Daar sê. Nog eenmaal, jy moet dit alleen lees. Goed. Baie dankie, thank you so much. Nou antwoord die persoon in Engels. In English, I am very happy to meet you. In Afrikaans gaan ons dit ook sê, dis baie beleefd, it's very courteous to answer like this. Dis baie beleefd in Afrikaans sê ons, baie vriendelik. Ek is baie bly om jou te ontmoet. Kom ons lees nou die dialoog van bo tot onder, net die Afrikaans deel. Just the Afrikaans, let's read top to bottom. My naam is Anna, ek woon in Pretoria.
Wie is jy en waar woon jy? My naam is Alex en ek woon in Kaapstad. Baie dankie. Ek is baie bly om jou te ontmoet. Nommer 4. Hoe gaan dit? Number 4. How are you? This is where you try to find out how the other person is doing. Dieselfde metode, the same method. A. Herhaal na my, repeat after me. Saam, together, alleen, alone. Hier is die dialoog. Hoe gaan dit, Pieter? How are you, Pieter? Ons lees die Afrikaans tweemaal. Hoe gaan dit, Pieter? Weer eenmaal. Hoe gaan dit, Pieter? Daar kom die antwoord. Goed, dankie Anna. En met jou? Fine, thank you Anna, and with you? Kom ons lees die Afrikaans tweemaal. Goed, dankie Anna. En met jou? Weer eenmaal. Goed, dankie Anna. En met jou? Dan is die antwoord daar. Ook goed, dankie Pieter. Fine, thanks Pieter. Kyk, ons lees die Afrikaans tweemaal. Ook goed, dankie Pieter. Weer eenmaal. Ook goed, dankie Pieter. Or there are alternatives for responses of the other person. In Afrikaans, nie sleg nie, Anna. Dit is actually not bad, and with you in English. Okay, nie sleg nie, Anna. Kom ons sê weer 'n keer. Nie sleg nie, Anna. That's what you say if you don't want to say good or bad. You say not bad. Nie sleg nie, Anna. Of uitstekend, Anna. Great, and with you, Anna. Or great, Anna. And with you. Fantasties. Fantastic. So those are all alternative responses. Dis almal maniere wat jy kan sê. Kom ons lees gou. Let's read top to bottom Afrikaans only. Hoe gaan dit, Pieter? Goed, dankie Anna. En met jou? Ook goed, dankie Pieter. Of nie sleg nie, Anna. Uitstekend, Anna. Fantasties, Anna. Now this exercise is like a test. I'll say the English and you say the Afrikaans. Okay? Now it's going to be quiet on your side because you don't sit with the microphone, but please participate. Asseblief neem deel, praat saam. So ek sê die Engels en jy sê die Afrikaans. Hello. What did you say? Het jy gesê hallo? Good morning. Wat moet jy antwoord? Goeiemôre. Good afternoon. Goeiemiddag. Good evening. Goeienaand. Who are you? Wie is jy? My naam is Elizabeth. Now I gave the answer to you there. My name is Elizabeth. Now what will your answer? Jy gaan antwoord. My naam is Elizabeth. Where do you live? Afrikaans. Wat is dit? Waar woon jy? I live in Durban. Wat is dit in Afrikaans? Ek woon in Durban. How are you? Wat is dit in Afrikaans? Hoe gaan dit? Very well. And with you? Wat is dit in Afrikaans? Baie goed, dankie. En met jou? I'm fine too. Wat antwoord jy? Ook goed, dankie. Nommer 5, hersiening. Goeiedag.
Hallo julle, welkom hier. Goeiemôre, lees saam met my. Goeiemôre, Johan Nel. Die persoon stap in, this guy walks in, and he says, Johan Nel. The lady responds, Ek's Susan. I'm Susan. Ek's Lara. Ek's Andrei. Aangename kennis, Andrei. Is julle van Durban? Nee, ons is van Joburg. Kom ons lees dit gou deur. Let's read together. Ons lees die Afrikaans linkerkant eerste. Goeiedag. Hallo julle. Welkom hier. Ek's Susan. Goeiemôre. Johan Nel. Ek's Andrei. Aangename kennis, Andrei. Ek is Lara. Is julle van Durban? Nee, ons is van Joburg. Groete en bekendstelling. Dis ons laaste bladsy. This is our last page. Greetings and introduction. So I'm going to read the Afrikaans only. Now let's try read. Kom ons probeer almal net die Afrikaans lees. Die Engels is daar om jou te help. Maar onthou, ons praat Afrikaans, ons leer dit deur dit te praat. Groete en bekendstelling. Baie mooi. Jy het pas geleer hoe om mense te groet, hoe om jouself bekend te stel, te sê waar jy woon en hoe dit gaan in Afrikaans. Ons volgende les is les 2, die alfabet in Afrikaans. Kom ons leer verder saam. Onthou om Afrikaans te praat van dag 1 af. Totsiens en sien jou in les 2. Jou reis met Afrikaans het pas begin. Totsiens, sien julle gou-gou weer.